Zdravo radni ljudi. Danas malo drugačija tema. Nisam direktno u orahu, nego jedna od parcela koja je u pripremi. Na ovoj parceli će najvjerovatnije sljedeće godine u jesen da sadim orah. Tako da je sada na neki način u pripremi. Šta podrazumijem pod pripremom? Mislim, znate sami sve šta ide tu. Pošto ovdje kod nas svuda malo manjka humusa. Nije možda da manjka, ali da kažemo da smo na donjoj granici. Uglavnom negdje oko 3. Ali bismo svi voljeli da je malo više. Da je barem 4-5. Pošto je ovdje uglavnom zemlja smonica, tako da za nju je 3 donja granica. I mi smo svi negdje tu. Šta možda uradimo da poboljšamo? Naravno, najbolji i najefikasniji način jeste stajsko đubrivo. Ali pošto ovdje toga više nema, barem ga ja nemam, evo kod mene u selu možda ima 10 krave, a nekada ih je bilo na 100. Tako da toga nema ništa. Ono što može da se uradi jeste zelenično đubrivo. I to je nešto što sam ja praktikovao zadnjih godina. Parcele na kojima ću da sadim orah ili lesku, svejedno, sam obavezno barem godinu, ako moguće i 2 godine pre toga radio zelenično đubrivo. Evo sad ću vam pokažem kako sam ovdje to odradio. Pa ovako, šta sam ja ovdje uradio? Ovo je kukuruz koji je sejan, razbacan je. Ja sam ga ručno razbacao, može se ciklon za veštačko đubrivo. I pustio sam ga da naraste negdje otprilike je sad oko 1,20 m možda, 1,30 m. Ali uglavnom je tako od 1 do 1,20 m. Ima po negdje malo i više kao ovdje. I sada ga malčiram. Ranije sam puštao da izraste još veći. I problem je kad je previše veliki, ne može malčet da ga lepo samelje. Ni ovako ne može da ga samelje. Evo, vidite, ostaje po negdje pokršen, polomljen. Pogotovo ovdje gdje točak gazi. I onda posle kada se ore, malo pravi problem. I ne može lepo se pore. Tako da je ovo sasvim u redu. Delimično je travu ugušio. Ima trave, nije da je nema. Evo vidite, ovdje ima trava. Znači ima i tamo i sirak i svašta nešto. Ali generalno je, evo vidite, senka doprino tome da se smanji trava. Nemamo eroziju. Znači on će da izvuče hranjive materije gore. Ja ga sad izmolčarim. I onda treba bi da porem ovo. Sad da li ću da porem ovih dana? Sve je pitanje da li mogu da stignem ili će to ostati možda malo za kasnije. Nema veze. Ovaj malč, vidite kako je, samleveno. Znači malte ne kao silaža. Držat će zemlju zatvorenu, tako da neće da izbije tako lako trava ako ne porem uskoro. Nadam se da ima nekog efekta. Sad, zašto sam se odlučio za kukuruz u ovoj situaciji za malč? Iskreno, zato što mi je to bila najjeftinija varijanta. I ono što sam mogu da uradim. Tačnije, ja sam planirao na ovoj parceli da sejem suncokret, ali ovdje kod nas je bilo previše kiša. Nije moglo da se uopšte ništa radi. Ovdje deo je bio maltene močvara. Iako je na brdu, ima pad. U maju se umalo nismo zaglavili ovdje kad smo tanjirali, tako da je za suncokret bilo baš kasno. I ovaj kukuruz je razbacan, ja mislim da je bio kraj maja, bi trebalo da je, možda čak i početak juna, najviše zbog kiše. I ovo je običan kukuruz, ono što kažu iz ambara, znači iz koša, nije nikakav poseban, da kažem, najjeftinija varijanta. Nije loše izrasao, evo vidite, ovdje ovaj deo sam već izmolčario, tako da ćemo na taj način malo da dodamo organske materije u zemlju. Kao što sam već spomenuo,
smanjujem eroziju na taj način i nadam se da će da ima nekog efekta. Toliko. To je to. Da ne dužim, ako vas baš nešto interesuje više vezano za zelenično đubrivo, mogu napravim poseban video o zeleničnom đubrivu, pošto sam radio još neke druge stvari kao zelenično đubrivo. Tako da napišite u komentarima kako se interesuje i neka vaša iskustva sa zeleničnim đubrivom. Pozdrav!